Sabile dulu, salam makan kaya tahu. Ibu sabile kita tukar ini yang tukar macam sabile ini. Namun ada lagi. Aku buat usin itu, aku perlu price yang ada apa ini? Apa sudah? Jadi sebentar dulu sabile apa berapa kaya ini usin. Ibadah fisibo, ikhlas lupa kata, nomor dalam syarat, menyerap buat abasi, awak saya, menyerap buat sinar istiqo, menyerap dapat itu bahasa menyerap dalam syarat, jika menyerap dapat itu buat harinya ini. Aku juga kuat, engkau kuat. Insyaallah. Itu apa itu? Kita punya insyaallah. Nampak tak buka? Kapan ini servis terlupa. Mereka yang berjasa, kajian. Ambil kajian ada terus. Tak sahaja orang bicara, tuan sahaja dia ada buka berproyek kampung nasi. Mereka punya proses suka cakap, proses ini proses aziz, tuan dia. Nanti ada sumber nama, mula jam itu, bagian yang terjadi. Ia kerana hukum dia menunjuk bahawa syahwan utaka kijenge kutusarabu jenda okumsarabu ina makuru ukiriyo ukote Injili ya Yohana, Injili ya Marko, Yesu Rabbana, Sura kubasha kuenda kuda kunyamuna kipimana kusharaba. Ya yetu kema tunaweji ya majirati, omuntu wenda kwa yeye kukula tarahia kisera ikoro kusharaba kwe akura tere. Imwe ndio katika kusharaba nejeshi. Ibu dia kata yawe, no dia kata kamu, ya jangan bayar se, ayat berusaha apa yang kamu berat dia no dia kata kamu next. Aku dah boleh mesti. Itu kuasa ayat sejarah pun. Kau kuasa kau yang satu tak pun. Kau yang se itu pun tak. Kau yang se itu magar kau pun tak. Kau yang se itu Oye ya se echunga claro no pudiendo no pudes kana ni kuna ni mesi na wewe yizuka kuona tafsiri soko kashanga hiyo ngiyeshi sema mambo ya kutembea mimi mmoja ndio naelewa mambo ngiyeshi sasa Rafael Gabriel só na manhã do minuto da nossa sociedade. Isso foi ter pouco, a gente está todo dia ganhando. Aqui a banca da nova igreja. Esse. Olha isso. Não na boa aí já o vale de chamar. Olha isso. Ele é do mundo na rua ia sendo puna. Kalau kemudian di rumah baraka, bingkai baraka, atau kemudian dia berasa, apa pun yang terjadi,
aina ya brokoli atau wale wewe diraka wale wewe ajira kwa wale wewe kwa kwa tuma ndio kwa
sikiri muri usikoro na teologana sasa kwa mtu mwenye shamba kwa wizi ya tushiko kwa mtihani na mtaka ya kwa ina jambo na hukumu wala hukumu wala oye ase kutoka kindaka kwa kaza kia bali kwa oye ase kama kumeni ni mwako rosha kana kuzana na wali tumkhira shoma na kwa yeso warona ya huko ndio mara mke yanasema duka toka ndio mungu kwa vile mmoja na mama duka timu kama ya timu hata kwa ndio mara na yeye anasema duka oye ase jume wakati kuna mnoga nama tangani sana watu kiha kwa watu barada nama tuinu nama tuine iraka kaya mtaza leo bashaka nanda muziki hiyo pastori nanda kwa yeye ase na kutusha atsomele mambo na mubasha tunene ndio maana kumsharaba Banyak yang rasa, Mariam, Mariam dia semangat
mwese maze akashabi Yesu hati nyesike shanti rangata kumanya muno rangana namanya kaswa dia putora hari wata kumanya hati yang berzesti sanu berebe wabiso rangata kumanya atau rangata kumanya roza ande no kasat kuai hati esse recurso moyeza escola tukatanga kuri revyo ibintu cyo kugabereka kaje kiza cyangwa ujore teria no ejo beta application washo kujya kujyana itega kujyana ngari kumbira guca no kugira hari kugacha niteko kwata katuze arubare debi ombuzi nabaine akakura kaso kayo ombuzi niga mwamure nebeka ko kusisuzo ningira bulawe no kushoma no kwetenda no kulira no kapa wenda koma ka kusisa nibyo zwawe kikara zese tukumasa ngoma kana kumukubona n'umwirema ombuzi akakwete kwenda kura ko kakashaka mama Yesu akaya kire ahatizo kubira bura hana kukwera bisa pesa kukwera kaya kwa sho mwaka tunashaka mani kuomba wala ya hivi bibi ya bibi ya ya tona hicho kusete kwa 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 kuna wao kwa ya leo wakati tunapewa leo ni chini na wewe usisi mtu na wewe kwa sababu yako ni chao yako
ebyazo kabashitamyaho irakagenda mu masturbation y'uwagenda yokaga kuko kwetunga kandi kuzuma oyacyaka aho nahura cyaba cyaho nahura n'ubusasi okutubona ekigamba ngo ekyo omusuubi yakora nikyo okora n'oba omutunga kyokuzi masturbation kukutunga ukakigira kabe tahu nama zina itu macam cina dia berumah yang terakhir dia bercuma banyak senang negara orang ini jika mau tidak dijual tidak ramai jika mau jalan kali karena yang mau jadi cerita cara mau cerita sekarang syukur tahu sih nah ini dia boleh ikut dia ke bawah apa naik dulu akai jadi berapa dia kagak bocah nani kada cuma basis kalau basis dia boleh apa itu itu nani karena nikim nasabah juga atau itu atau nafsi juga kata wajibnya nani dapat sesuatu wasuuna juga sesuatu itu sama-sama jaga nah kalau kita buat jika cuma mereka katakan ya belum dicoba bisa coba apa pasti sih uya boleh coba kata coba dekirinya kalau jangan boleh
ikigambo cy'umushaka kukirana cyiza n'umushesha kwangirira abantu kikabaragamo ndakateka bakabanje iyo mwawe ikigambo cy'umushaka bakina abantu kukirana kwasa kuranya kabara aho bajya gusohora mu kibuga cya Karaha umuyonari hakaba tamwe bara ya Santos yahoye amawe mugabi tabamu doisi twashaka kutana kasinda yusi tausi ahakwa winjira ukia tuburama wagabia twasinda twajira twayomera abantu kasinda tiye mita tani sia pare desto pakitera atbiro kumero yego twakumba stetos stoina mbuku bara ijaba kwa wala mbuku tukajitabana kwetu kuna kuna tena unaona kama wewe ama tire para yo hapo mtamu chikazi jeu isikilizeo tena jamaa simada mkono hameza mkani kwenu ajio kwa kutini kwenu mtu mwana na huyo kutoka hapo na milele mtu mwana na milele ndio tena za kama kusema tena shamba tusime na mama mwenyewe kwa tena mpaka tunatoa torio hiyo waliosha tumanyo wote
okushemerwa okusiire okuturezi okutwazanye ey'omwiguru ntotuma ab'omwiguru amakuru g'okutaha Yesu empera oyekwegoye agamagara g'abayesu atete kwegoye empera oyekwegoye tukushobagisa n'omwezi gwa krisimasi notaba ebibazo n'okunywa ebinyansi n'okumushitani ntotuma abyagara nyanjeri kakanya kali byo kwitegereza atara kubulenyi aya tutuma ahabyo kwiguru ahabo y'umusimija kwa oyo mwana mtsikazo mtuni okushono matayo echamusimija kutafunga kubaraka tarashambe nataranye ataraka bingire echamuritse ikutuma bokona kabye tutuma ahabyo kwiguru tutuma ahabyo kwiguru umunsi abo mukafa kandi amagaragara gashinzwe Kristo mu hatura ko cyo kosaya avuka esuri n'umva bashaka nta kandi buryo mo kunyibona no kwibona shiriki kugira ngo umusaruro umanye kandi mukaka ashakanisha tumatayo najya kurusero kama no kushira ebindi byona bizakongerwa hadi ndimo bisereke kwe hagarite kwa tutuma habimwigu muri kimusi aho mukafa kana magaragara gashinzwe Kristo muraha bende muraha no yerana yatebisisari yake ngabatsi mukazi wanyigire kokasa nikorashe bindwa ukara yeba hinata nishana abaye bakunimwe mukazwa ni pakasa Misalnya cuma mbak misalnya muka malam pikir lah, jadi tidak punya. Atau kalau itu sih kok, tapi itu Kali
nagambara zo tauni bafta mukwiyo ngabatu ubwo bakuri okunama okwihima okusoberwa bisa Yesu ari ujugumu Yesu wanyireka okwihima okusoberwa okutonzya omutima mubi okutasasira okwetegereza irunguruka cyengero cyenga nabi soma ekiruga ituma no kusubirana atagaruka umutsezo abroko kumahura muyabanza kugambira bati bakustayo abataku abagenzi n'umusharaba ukandi yagaga yakwata kuri twakigera na mimi bari akurukuna amara bakuza ngoro utaruko andi bakuza atana bakuri rogere agiye kusharese yajambo kwa chesete akatomuzo yakakula mbele senta kumuzo ya ndani kumka yini sente ayo sabsenya stimulese atuma mbele senta kato wa hizo ishi mtu wa tuzona nizo kumka ya kama ni na wao wameshuka kali ya pressure mtukara mbele mbele sente hata aija kumwa kumshao ezeze hadi hapo wanaomba tuzungumzie atamungo mmoja bila kufikiria sisi sio yale ni kwa sababu kwa kale kisho akoroge nimezifundisha kwa hizi vitu kama akoroge nyombe zao ni majisi akoroge atakaza atuinese atuinese hata kwa Ugote
bata turekure tukunda turekure basayisha bagaharbazu turekure ba boyfriends turekure ba girlfriends shasha ko kutugiro turekure tutera hakino mutezawe turekure tama turekure peme yageze mu peme 10 yageze mu peme 8 shasha boka ko mwiho mutumahabezi mutumahabe mwihu otumwe ko rushara babana mweyayise kubateisho mweyayise kuzia mshogara mweyayise amesho mgata hashara mshero kama mkitire biblia atotugano tutatozi hakakulia tutatozi hakakuwa utumrebe na mwisho tubazira nienda kwa nunga besamata na basi bizirwa ukebera nini utumrebe ni mwisho esta desa ukatika koga mwisho ndani tungenyo mwisho ngatungenyo ni lero kashoma romanto tokumanya kusemele tokumanya nakuzi mugano ya tuwazibiri kwa shara yebi ndio kuondoa fere ndio kuremsha wewe fere ndio yagisa amesho tugata habibi tumetu ebisa tumetu yerane utere zamani Yesu Kristo mnamu amina kama walinde kama wacha na kwa zoje kama walinde ndio za Mungu abaye kwa tungo mu yumbi kama msaba wakati ndio mwana Mungu kwera waye sababu kwa kaisa humwe na tabaraka kuruga hata ukitilo amina kama
ajya mutero mugaruza amani ushiko kusima wari twafashe uburekesho twera twemereye tweshoborekesho kuri cya kinana na bushanza utaye kutesha imvara ruhanga wanyamuje gusima nabo muri gogo simira ruhanga ryataratse Oh,
isomero yabo tubagaruramo ahubwo banana kwigisha kutwera ibuhana cyo kubabura umukerezi kuroba cyese jaha bakurebe arira kwita kabiriza tukuza kukwisa ibucyorane aho cyona noja kukigangara ngo odisho no kuroba sinayo yabo odisho no mwana tubina yabo wewe yonogera kababura nanga wewe kibanyatana bakabona sizawe wewe cyo tukuza gukora ukaba abahereza urushi ukuroba cyese umuroba sinayo cyo kugabi wewe kandi n'ubushyizwe imana y'ubwine azawubaho nuko kwaza kubakora twawe tuja gushika kandi polisi n'umucyara wawe polisi n'umucyara wawe turi kumisha imigambo y'ufu rero usige mukama tendereza yesu yesu Izuba, damu, kwa kama
tekadekera kamata kanaza kusamba yusi deroni ngadamu yanze hona tunaza komero ngumba yabo itatshababu kasheshe na bunyicho ngumba yabo tukakasimukanisho na amani at least our government is seven at the down. Kuongezwa kutoka katiba kwa sharti zile mtuwasa kwata saa tu utote itaka stilo dan mango dero na yujikanibu diebare tuchumekisha tunaandika yaweka joint venture agreement ndakanga yokubatanisa omusingi obulungi mkuu batimbe wanje beheramwezaka agekanisa agakuja kumalekanisa naye lero tukabaganiti mbenu akamufaka kwatekanje nekanisa ebiri nakubuta abukwanyi omugado bikebiki rushere n'omwanya gwange okukunda munonga nagono nawe omuzikazi bagabanyita chairman wa Rushere Police aboko nkama chairman wa Rushere zako kunkamura eja chairman abana bakashakana barokutibakirikubiruka bikero hata abana bazenga twachana ngumba chairman wa Rushere Police omukubisobanuro mwena tukateka kusese chatete boxing yenda basura mchana wangu yenda tukule mpindi ya kasi ya mapato oku umeshikiliwa mtukushi face na mara tena oku mweta maimachuraka wanze Andrea ayemba masiteni hata kata chako oku nkamshara shizika nkamka nkamshara ayendikulie onas oku ayendikulie onasi na kwa mwevenyo zote Con
ajati sima yakikeji ashime nakana kusima hati kana ukusima benye nakusima uzini mnoma kukahawa mkubwa nyamuye tujile binegi ukarele nawaza kutunga inama amatungo gagara kinyene agataha inamwe suhu ushabahanga mzara wako na familia ngwe suwe bitebeka mimi kaza kutenga mimi sikizele kabeza bitebeka hasa ngomamini ngomboleze kusini okusimama kusifaka nisema kusimama nisema kani neno kwa mama karo haisu ya tuchukue wa mtokoni neno unataka kusema na kutajishi so kwa ahadi yokusana ntasini na tukule kwa bana kwa mjana wa leo baza kwa tako usije kucheka
sibira bona bashaka kuba yabo okwihaye kusimisa abo kunomwa sibirende yerayewa kandi shobora n'icyo bagira kama musasa zezo mucho byagiye kuri mucha nayiga kwa kabise ukora umuntu mutaho wawe aho wawe mukama ayikapa urushaho kutakana kigerezo mushinga y'Uganda no mu kazwari w'excellence y'eno yo kuta musebere y'cyara wa Madere naberere n'amakangoje kwere kumweye ukuza kumye yihangiye kuga mwereze mikono aho bari mukundiye urugo ayikapa urushaho kutakana kigerezo kwegera kama ntabwo muri kweza tugasa heze zishagaye eteye umuyaga eteye kuba etakita biteze kugana ayikaba urushaho no kutaka kwitungira tugezeyo abaweye abajyako abakayikuru n'abakozi twitwa Christopher Tebana urukunyangara Pascal Yushka Kurverna Joti Batizem Mamani Rajek Ambara wa Yu Enyake kia kama mtera kamusha kurwa Yushka Don President Urwa Rakshatu Felu Ripa Shabab Kabulu Kumina Mtandi Salwa Kansa Salwa Kirinsko, Salwa Lewe, Salwa Kiruna Bakusi, Ayikama Urusha, Nukta Kapitu, Salwa Nabiku Atawasaki Jokista, Abaya University Mutaka Institutions, Num Secretary Schools of Kapa, who were heading to see the Kapu, Ayikama Urusha. Ibarat kita tidak umum ini supaya yang menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jawab kata itu rumah konferensi berkuasa wali. Jadi dia berkuasa itu sudah berkuasa. Kama rumah ya kumaku.
Zigai?
Amen.
ruhande rw'ebi umugati na vinyo kuko umwana w'umushoboye Yesu Kristo yatagiye sundumva ubundi bwinshi bwo gusima umuntu icyo gihe twamuranizeho yaheze gusima yakwata umugati yagwega yagwega nari kumwakira mwene mujyana y'ubu abo burundu rwanda rwajyaga yarwana n'abawe imwe n'ubwandu utosha abantu mujya ukunishyura rwageze kuri yakwata yageze gusima yagebaha yageze kumwakira mwene umuntu ashaka kurangira kandi se kawo bana babo abukuya bari abo bihoye byakira ibintu bikorana n'umukiza kandi gusima yakira ibintu bihoye kandi gusima ashobora kubona abantu yakira ibintu bihoye
Gitega abatabaranitwe umusaviseti and of course idashaha tubitsigura muri reshere Emmanuel Cathedral yenda kubasima ahabo kubanga twashika ahakirutsa Pasika Yesu yazocire Yesu azocire ndacira gukina kandi Yesu yaheza gusohoka amazime byawe tubikaguma biri ko kubyabiri nibitekwa kwiruka saviseti ya Ebembera Bishop Alfred Mukozi bani mazima yatwara ku rugi kwezesa yaineze nonga yagira rekura buri kimwe cyona rekura ekiceri yo kwaza
umanywe mbeba rutabajuka mbere rutabajuka utaferwa rutabajuka n'ebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba rero ni watemba basa ine kutiya Honesto yebuza. omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu Kwata umuhanda ugatwiwanya. wajangwe gistetane kikaze ninga nekishisha no mukazi bambi araho mukazi ari kunuka icyayi barakuriya Takuzagaraka. No mawe imbase kwata. bakora ki kasho mukeka gw'abagenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki Iwe